Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho re utlisetsa yona ka utloloha re le Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlooho tsa tsona ke tsena di a latela. Tsa morao ke tse re Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlahletse ditokomane lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape le Cape Town moo a batlang ho thibela qaleho ya mehato ya ho lekola hore na hona le nyewe eo a lokelang ho e arabela tabeng ya boshodu ba phalaphala. Let's try and get out of courts as much as we can. And that will happen if our dispute resolution mechanisms are working. Motlatsa Mopresidente Paul Mashatile o re tokomane e malebana le tharollo ditabeng tsa marena e se tlo phethelwa. You knew about it because it's being sent to you, so clearly you had to do something. Melaetsa ya elektroniki Melaetsa elektroniki e bontsha tumelonku a ameha kgwebong ya dithethefatsi tse seng molaong e seng fela ho batlhwedi. Moikeboela ke o amohela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2 le lehae. Ke o balla ditaba tsena ka otloloha le tlou e leng Augustine Letlalo. Tsa morao ke tse re Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlahletse ditokomane lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape le Cape Town moo a batlang ho thibela qaleho ya mehato ya ho lekola hore na hona le nyewe eo a lokelang ho e araba tabeng ya boshodu ba phalaphala ha ho ntse ho emetswe qeto ya tekolo botjha kgahlano le tlaleho ya moifo ikemetseng wa Section 89. Kgwedi e fetileng Ramaphosa o ile a thakgola tla tekolo botjha tlalehong e fumaneng hore a kanna a lokela ho araba ka o le mekga ya dipolotiki parlamenteng e sa tswa hlahisa maikutlo a latelang tabeng ena. It is disappointing to have a president that refuses to be held accountable, refuses any form of accountability and oversight and scrutiny over his actions. When he spoke a few weeks ago, when he had that press briefing, he committed to subject himself to the process of parliament. And this is a process of parliament that comes from another arm of the state, which is the Constitutional Court. Reflective of someone who's trying to find a multitude of tactics to avoid the impeachment committee's work beginning. And thankfully, paragraph 139 of the Constitutional Court judgment says that the work of the impeachment committee must continue up until the independent panel report, Section 89 by Chief Justice Sanlengo, was set aside. So an application for an interdict does not constitute an interdict. So up until this matter, and I've seen that he's applied for it to be made on an urgent basis, which we are going to oppose as the economic freedom fighters naturally because we are cited. Ho ntshetsa tabena pele re amohela setsebi sa molao e leng Matjhini Motloung. Ntate Motloung ha ke o amohele ditabeng tsa Sesotho phirimaneng ena. Ka leboha ke dumeditse le babui ba hao molapeng. Ntate Motloung e ka ba ke mehato efe ya molao eo Mopresidente Cyril Ramaphosa a itshitlehileng ka yona tabeng ena? Mehato e leng hore kapa mabaka e leng hore Mopresidente o a beile ka sehloohong ke hore haeba e le hore tsamaiso ya impeachment e tswela pele e tlo thuntetsa ditokelo tsa hae mme e tlo tlisa taba e leng hore di tsela hore ke irreparable harm mo leng hore ho tlo ba le tshenyeho e leng hore a ke se kgone ho e fetola haeba e le hore impeachment committee proceedings tsena ha di thibelwe ke yona ntlha e leng hore e ka sehlohong e leng hore wa e hlahisa. Jwale e bang lekgotla le ananela kopo ena ya hae se tlo ba le kgahlamelo ya mofuta ofe komiting e qetang ho thewa ya parlamente? Kgahlamelo e tlo ba le yona ke ya hore e tlo emisa ka khina nakwana hore kopo ile ya hae ya hore ho se ka sekwe raporoto ena e leng ya ntshuwa e tswele pele mme ka morao hore e se ka sekwe ho nkwe qeto hore e belwa ka thoko kapa jwang. Jwale e tlo khina tsamaiso ena ya impeachment committee proceedings di ka morao haeba fela e le hore lekgotla la dinyewe le ka dumellana le yena hore o na le mabaka a utlwahalang a leng hore wa tlisa hore o thibele impeachment committee proceedings ena. Jwale e bang a sa tle bokamoso ba Mopresidente Cyril Ramaphosa tabeng e? Haeba sa tle ho ha bolele hore kopo ena a ikentseng lekgotleng ya hore o se ka sekwe
raporoto ena mme e beelwe ka thoko ho a bolele hore ha e nyewe tla be fedile jalo nyewe eo a sa e hlahetse e tla bentse tswela pele empa ho tla bolela hore le impeachment lona ka bentse tswela pele jalo ho tla ba le kgahlamelo e le hore ha ya loka ba o tla hlokomela hore ho tlo tekwa bopaki impeachment committee proceedings mo no hore bopaki bo ke bopaki bo ba bo ahela hore mo president a beelwa ka thoko jale haeba e le go kopo ya hae le kgotleng la dinyewe e beelwa ka thoko ya hore a thibele tsamaiso ya impeachment ho tla ba le kgahlamelo e le hore ha impe boemong ba hae e le mo president wa naha. Empa wena jwalo ka setsebisa molao ha o shebela pele o bona eng tabeng ena? Ha ke sheba ke bona hore ho ka nna ba le bothata bo e leng hore o tla shebana le bona o batla hlokomela hore o kentse kopo ena ka potlako mme ntlha ya bohlokwa mo ke hore o tlo tlameha hore ho bontsha hore o nkile kgato ena hang ha hlokomela hore ho tlo ba le impeachment jale ke bona mo ho tlo ba le bothata hobane khale taba ya qeto ya hore impeachment committee e be teng ila thongwa ha etsa letho jale nako eo e leng hore e senyehile ke bona e tlo ba nako e leng hore e tlo mo beya ka e tlo mo beya ka mosing ho dia hona wa hore a nke mehato ena a nkile ngwana jwale e ka nna ba le kgahlamelo e mpe nyeweng ena e leng go sa etsetetse jwale re shebe hore na taba ena e tlo ama jwang tshepo ya setjhaba mo president Cyril Ramaphosa jwalo ka hloho yana? Ha ke bone e ka ba le haholoholo haeba e le hore o nkile mohato ona wa semolao e ntse le mohato e leng hore jwalo ka moahi wa Afrika Borwa la e le hore e ntse le mo president empa o nka mehato ena semolao a nka ka baka la hore o na le tshireletso e le hore le yena o na le yona molaotheo wa naha jwale haeba e le hore ha atle ke yona mo ke bona e tla thuntsetsa seriti sa hae goba jwale e ka ba e beya pepeneneng dintlha tse le hore impeachment committee e ka mele e di sekaseke empa ntle ho le mo taba fela ya hore o nkile mehato ya semolao ha ke bone e na le kgahlamelo le yena hoba ke mehato e leng hore ha ka nna enka ya bohlokwa ke hore na e ba a ka atleha kapa jwang ke bona e ka reng nyewe e leng hore e ritetse ke bona e le hore e tlo ba le moepa haholo hore a atlehe ka yona. Ntate Motlong re le buile haholo ka nako ya ho mohlomphehi. Ya le buile ke nna ngwana. Eo mo ke setsebisa molao yena ke Matjhini Motlong re buisana le yena ka mohato ona wa molao wa moraorao o nkweng ke mo president Cyril Ramaphosa ha re atela pele ka ditaba tse reng re fumana hore marena ho tswa makgotleng a fapaneng a boreneng provinceng ya Limpopo a bile le kopano le motlatsa mo president Paul Mashatile Polokwane boemong ba hae e le modulasetulo wa sehlopha sa tshebetso ditabeng tsa marena le Makhweiseng. Mashatile o re tokomane ya meralo ya ditaba tsa marena e kenyeletsang meputso ya ona e se e tla phethelwa. Motlatsa mo presidente Mashatile o amogetse gore puso e tshwanetse go potlakisa dithulaganyo tsa go leka go rarabolola dikgwetlho tse amang magosi nngwe ya dintlhakaelo kwa kopanong ya gagwe jaaka monnasetilo wa setlhopha sa tiro ya magosi ke go netefatsa gore puso e feleletse ka kgatiso ya melawana e malebana le ditshiamelo tsa magosi. This is very important because as the premier was saying to us earlier, I think she repeated it here, that let's try and get out of courts as much as we can. And that will happen if our dispute resolution mechanisms are working. Limpopo e na le dikgetsi tsa go lwela bogosi tse di fetang 600. Mashatile a re ba batla mokgwa wa tharabololo o sa ameng dikgotlatshekelo. We must also acknowledge the challenges that remain before us. As I've mentioned earlier, the handbook for traditional Khoisan leadership is still pending full concurrence from all provinces. We are awaiting inputs, and we hope that those will come sooner. We will try and push provinces that are behind. Magosi a tshwenyegile gape gore dituelo tsa bone ga di a tlhomamisiwa. Ke dilo tse pedi tse tharo ya mathomo ke taba megolo ya magosi e leng gore ba re tsebisitse gore ka 2022 a tla ba feditse ka yona le gone gore 2026 ya bobedi
ke taba ya di-traditional councils gore ba di fande mara ke ba bone gore ba lekilenyana go tla mo go yona le ge ba se ba dia go tlala seatla. Magosi le baeteledipele ba tlotlomaditswe ka go netefatsa tshireletso ya barupisiwa kwa dikolong tsa thupiso mo dipakeng tse di fetileng. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Komishene ya Matlanga e senotse mekgwa e itseng e hlahang melaetseng ya elektroniki pakeng tsa Samuel Mashaba le Tumelo Nku e bontshang ha Nku a ameha kgwebong ya dithethefatsi tse seng molaong e seng fela hore e ne e le tlhwedi. Which is also 5 made. Komishene ya Matlanga e ne e tsepamisitse maikutlo a yona melaetseng ya puisano pakeng tsa Samuel Mashaba le Tumelo Nku e le karolo ya boiteko ba ho senola karolo eo ho tlalewang Nku a bile le yona ketsahalong ya ho tshwarwa ka dithethefatsi Arioton Borwa ba Johannesburg ka kgwedi ya Phupu 2021. I'm going to suggest to you, Chief, that you do remember what it is about. It is a very specific conversation about somebody that they were expecting somebody to come and the person was not being allowed on the flight from Amsterdam. And you knew about it because it's being sent to you. So clearly you had to do something because otherwise why would it be sent to you? You needed to be notified that this person didn't make it onto the flight. Honestly, I cannot remember this one. Ha komishene e ntsha bopaki bo hanyetsanang le hore Nku ha se motho fela a fanang ka tlhahiso leseding, Mashaba o bolela hore ha sa hopola letho. You are untruthful because you see that all these chats between you and Mr. Nku, and this is a point that was made by Commissioner Baloyi yesterday. You see that these countless chats between you and Mr. Nku show a picture that's totally different to what you told us, which is that he was just your informer. Bopaki bo boetse bo bontshitse hore Nku wa ameha mesebetsing eo ho tlalewang e le ya ho hweba ka dithethefatsi tse seng molaong. La ho le jwalo, Mashaba ha ka batla ho fana ka maikutlo kapa ho buisana ka qoso ena. I'm saying that's what 326 says. I've heard, and that's what will be discussed with him, but you say you don't want to comment. That's your last word. Thank you, I accept that. Komishene tla tswela pele ka Laboraro bekeng e tlang. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae re hatela pele. Baahi ba Bloemfontein ba bontshitse tshehetso ya bona ho moithuti ya thupellong ya botitjhere ya hlasetsweng ke motjha ya dilemo tse 22 Rocklands Bloemfontein kgatisong e ileng ya etsa dihloho naha ka bophara. Baahi ba hlahisitse ho se kgotsofale ha bona ka lelapa la bo moqosuwa mme ba batla toka e phethahatswe jwalo ka taba ena ile ya mamelwa kgotla. Badudi ba ile ba ema ka lentswe le tee kgatlhanong le go lwantshwa le go sotlwa ga basadi ba re go lekane mo ba ile go ba dira ditshupetso ka ntle ga kgoro ya tsheko bona ba nyaka gore toka e diragale kgatlhanong le molatofatswa yo a ile go a tlaishwa moithuti go tswa ka University ya Free State. Tiragalo ye ya go se kgatlhishi ile a tlhagelela videong yo ile go ya tlala setšhabeng mo ile ya go khupitša setšhaba ka Rocklands. This incident was not going to happen. Ha o no le hore o motswadi wa sebelo no sa tlo dumela re ngwana moshimane a shape morwetsana ye mong whether wa motseba kapa ha motsebe la ebeneng sosi una morwakile hana ntho hore a shape sosi role ya hae as mohlankana ko hore a protect sosi. Re tshwenyehile haholo ke taba ena re tshwela ka mathe hore taba ya hore ebe ngwana ha wa moshanyana ha shapa wa ngwanana ebe batswadi ba e khothaletsa taba mofuto jwalo. Mokhuduthamaga wa tshireletso ka Free State o bile yo mongwe wa batho ba ile go ba kgona kgorong ya tsheko go thieletsa molato wo kgatlhanong le molatofatswa yo a ile go a tlaishwa moithuti. Mokhuduthamaga o nyatsa tiragalo ye. This young boy was in the company of his parents when he attacked this young lady. They should have intervened and stop this whole action from happening. Molato o buseditswe morago kgweding ye tlago go ka tswetsa pele dinyakišišo. 15 July 2026, it is for further investigation. The only investigation outstanding is a supplementary statement of the complainant and a J88 photographs. Maloko a setšhaba ba tshepisitse ba tlo ba gona ge molato o theeletswa kgweding ye tlago ka ge ba batla toka.
Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Bloemfontein. Tonakgolo ya province ya Free State Makhwin Letsua Mathai o re province ya moetse matsete a ka bang dimilione e tse 400 bakeng sa ho etsa makoloi a motlakase a tswang China. Sena se hlahile nakong eo province e thakgolang kgwedi ya batjha setsheng sa dipapadi sa Mangaung Outdoor Bloemfontein. Jalo ka ha e le diphesente tse 46 tsa batjha ba hlokang mesebetsi ka hara province, mmuso wa Free State o ikemiseditse ho lwantsha mathata ao batjha ba tobaneng le ona. Batjha bana ba tlile ka bongata ba bona ho utlwa ka menyetla e teng bakeng sa bona. Ho latela ho hloka mesebetsi bakeng sa nako e telele, ba bolela ha lenane lena le tlo ba thusa ho fumana mesebetsi. Ntho e ke tshepang go rela tiro yone re tlo e teng re tlo e kreya tse ke utlwile tse ngata ka government for government ntse di job tse kae e tswele batjha molemo ka hore re rutwe hore hohle o respecte motho molemo o kopanang le ho keteka kgwedi ya batjha. Mmuso wa province o tlisitse banka karolo ba fapaneng ho ntlafatsa maphelo a batjha. Tonakgolo ya Free State e re e tlo sebetsa mmoho le matona a yona ho netefatsa hore batjha ba fumantshwa dithuso tsa ditjhelete hore ebe borakgwebo e seng basebeletsi fela. Re le mmuso wa Free State re itse ha re sa batla ho bona re etsa mekete hadi e meholo e sa etseng e sa fetole maphelo a batjha. Seo re se tshwantse re setse ko kopana le batjha ba di ka di sectors re bue le bona mme ha o tloa mona ho ya pele matona kaofela ka hara cabinet a tlo tshwanela a ye hona le ntwe tse re di bitsang go ke di district champions ba tlo ya di district tse fapaneng ba kopane le batjha ba mamele gona e ka ba diphephetso tse batjha tse ba na le tsona ke empa se o mamela fela ba be ba tlisa se mmuso ona Free State o ikemiseditseng sona. Tonakgolo ya province e re ba tlo phatlalatsa haufinyana hore projeke ya ho etswa ha makoloi e tlo qalwa neng. Ka mohelo tshoteki SABC News Bloemfontein. Mui o ntso shebeletse kgaso ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le le hae. Jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa o le tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne weba ka $89 barrel. Mui Sesotho se re ho tjhetjha haramo ha se o baleha empa ke ho nka matla. Re na le tshepo bafana bafana. Bolepi ba latela ka lefumutaung. Salang hantle. Songana mmeke ale bo ba boima le meho tsa bolepi se makajane o hlokomela re ha poletse boletseng bolo bana e fela le hore e tlebele fela maru mona le mane a re shebile hona ka hare ho kapa boprima o tla jwalo o tla fihla hona ka ro kapa boshebela sentse ke o ka karetsa boholo ba thekong o tle poletse hlakileng di bona hale hona hore ka hare George Qabega ho tla jwalo hore ka hare o mtata di sentse di akaretsa hona ka hare Reset Bay o tla fihla hona le boya le hole ha ntse re shebile hona ka boholo ba Free State di RL up and down e tlebele fela maru mona le mane ba bolepi ba tsetlo komisa hore ha re shebile ka thoko mabopo tlebele fela maqhubu a matla a lewatle sentse re shebile hona le moya ena e matla ha e sale boholo ba Free State le hona ka re mthata e matla e matla go le tlahle hanele hona ka hare go Qabega ha re shebile re khating tsa bosimo ka jeno le hona sa no se go hlokomela hore boholo ba Gauteng o tlahle o phole fela di khati di fitla fela go mashome a mabedi a metse e mina ka ofera shebile ka Johannesburg e tlahle qale fela go hlano go fitla go mashome a mabedi a metse e merara ka ofela le Mpopo le teng go hlokomela re tlahle go phole fela ho sa enka Messina le sentse sa le hona ka hare mo kopane le teng di fitle fela go mashome a mabedi a metse e mene ka ofela re barakata sentse re shebile hona ka hare ho Mpolomanga le teng o tlahle ho ifutumela fela ho sa enka bole ba re khadi di kata se fela go mashome a mabedi a metse e mhlana ka fela mashishing o sentse sa hona ka sekunda le hona ka re sa ho standard tona re khadi di fitla fela go mashome a mabedi a metse o mon ka fela go pakang re tlahle ho ifutumela re shebile ka Pietermaritzburg sentse re fela ka Vryheid le hona ka hare ho Ulundi le teng o tlahle ho ba di re khadi di fitla fela go mashome a mabedi a metse o mon ka fela re shebile ka boholo ba ka botjhabela se shebile ka komane sentse sa hona ka roma le tswa ka mafatsane fela a tsheding o tlahle ba di hona isale boholo khadi di ka tla se fela go le shome le metse metlhare ka fela re se shebile hona ka hare kapa boprima Linksback o tla fitla hona ka hare Beaufort West le teng o tlahle ba di le sentse sa bela ka o tsereme re khadi fela di fitla fela go le shome le metse e tseletseng ka fela ha re sentse re shebile hona ka hare
le boya le hona sentse ke sa lwa ka apinto no tla jwala hona ka kurmane le teng o tlhokomela hore o tla tle o bolefela ho sa enka re shebile ka Calvinia le hona ka re sa talent o tlhokomela hore tla hloba di hona ha isale mo ba Free State le teng o tlhokomela hore o tla tle o bolefela ho sa enka re shebile ka Bothaville se tse ka Kroonstad se tsa fela ka sosolo di khati fela di fita fela ho le shemele mtse e robedi ka fela ho pakang hore o tla hloba di hona isale fix back e tla tle qala ho nne ho fita fela ho le shemele mtse e tseletseng ka fela mtse shebile hona ka Northwest se tse shebile mafiki sa tse solar ka Freiburg le khadi di fita fela ho mashome a meri mtse mtlhare Tosca le hona ka re ho tawung tlhokomela hore tla o phole fela senka ba buitse pele pele ka ai ba a se khotso